Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sining kamata malabi anran selesur malabi insyaallah padang kere masir pungalatan. Rilalan na iwani maparakai angkani mutamaiwi malang ke-26 bulan suci Ramadan. Memori segi igana pakasiwiang angkai ripapuli rilalan na iya ular ramalangi angkai na tarima pengalataan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nareko irita di saat nama kita mapamula ni tak dan tasik dicik diberatkan seorang pelari nariko makalaringi tawe biasa tas disebut tas 100 tapi ro letue kipinis dia nasiaga. Tetapi biasana nariko wani-wani maka 20 ni annal loyate biasa makura engka hadir makun rayi. Nasabak magai nasabak sibu ni mabepah. Tetapi alhamdulillah masih kita megamu makun hadir. Padahal seandainya maelo irita apalang engkewe melo nawereki pungala ta'ala rilalan na yewaniwe yanaritu Allah memberikan pahala 40 tahun. Nawereki pungala ta'ala apalang to engkewe maka siwiang masempaja tarawih rilalan na yewani mabarakae yanaritu Allah memberikan pahala selama 40 tahun ibadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melori rantai rilalan na iyo tumak barakae. Inaritu ada 12 golongan yang dibangkitkan nanti di padang mahsyar dan hanya satu golongan yang selamat. 12 golongan ripatoko matur ya surimonrinna pungala ta'ala na ye ketit limi bawa golongan selamat. Mudah-mudahan tongke hadir rilalan waniwi termasuk dalamnya golongan yang selamat. Nah, sabana namuni 10 sedi dena salamat na yekit ni salamat namuni cedi ya pedi mo. Tapi namuni mega salamat narikotannya to idi non roy asalamatan. Tetapi dari sekian golongan yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala ini hanya 2 titik berat persoalannya. Yaitu pertama hubungan kepada Allah dan yang kedua adalah hubungan kepada manusia. Engka rupa tahu maka si hubunganna lori pungalla ta'ala na yekia ditosiha na maka si hubunganna pada rupa tahu. Atau sebaliknya engka to tahu maka si hubunganna pada rupa tahu na yekia ditosiha na maka si hubunganna lori pungalla ta'ala. Yana hinarampi pungalla ta'ala rilalna akuram malabi duribat alaihi muzillatu aina ma tukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Nasari ko tumanang atunangan tega-tega ki monro sangadinna to ang kewe pakastingiwi hubunganna lori pungala ta'ala dan niya makasting hubunganna ripadanna rupa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahsyuruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijalani. Ripatopong emanandro pole rikuburukna rigo angkana degaga limanna nania detogaga ajena. Niga to mapakor ripatoko matur sermondrina pungalla ta'ala haula illadzina yu'tunal jiran. Yenaro manandro to angkewe padiran ni ati balibolana. Gitu angke matu maja apena maja atinna lori padanna mak balibola. Ipatopong imatur sermonrina pungala ta'ala di guangkana de gaga limanna de gaga 2 limanna dan nia de to gaga 2 ajena. Nah ini nak bayangkan
Akhirnya bawa lino nariko dega galimata, dega gajeta marjiki kedo. Apalagi mata sermondrina pung Allah Ta'ala. Ya naruto ton kewe si mata padirangi ati bali bolana. Karena itu na mega makukue. Ma bali bola dena si wada. Hanya persoalan perbatasan mimatu si bangkungi si tawe. Sampai kotolia carana angkat to bali bola itu angkat to time satu pala. Asal mapala si monrewe na pence si jaka. Mapala si monrewe na pence si jaka na ulang-ulang apa mapala. Ya. Bukame ko si tahu, itille palai bukame gana tanana tinala. Jadi mega to si sala na sabairo tawe nala hakna pada rupa tahu. Ya, pada matu ini di rupa tawe nareko maka si yakiri pung Allah Ta'ala ada dua hal yang harus diperhatikan. Nareko to maka si yakiri pung Allah Ta'ala yang pertama ipakasingin yae. Yang kedua ipakasingi carana. Sige contohna. Makasiro nyata kapan nareko to mengaji di tengah benyiwi. Mengaji kiri bolata, tete 12, tete sidi, puragi masam pajak tahajud, maka silada niata mengaji. Nah yeka kira-kira nareko mengaji ki, paki ki mi mengaji nareko tete 12 nyewe, saya kira naganggu tu bali bolata. Pada mato tu kemasigie engka to mengaji, kemakutani wani makarfiko cara anak Pak Ustaz, kira kasiya dewi semengaji. Nah yeka ugoji jo kemasigie mengkalinga te mengaji dan katotnya nasa tau nareko kurang ibate ti macarita nemur cerita na melopo. Maka repakasingi pangatata nareko deni irsa mengaji tak guruewi mengajiwe salah satu caranya adalah mendengarkan orang membaca Al-Qur'an. Tapi iro ini tuang kena monrori masigi aja tona to macarita cerita lo lino di paduko sadangi. Dinareko to makasiwi pakasingi to carana. Tanggaban itu mengaji maruka sadangnya naganggu bali bolata matimro itu pun adalah suatu hal yang salah. Maka niat tak mengaji tetapi diganggu bali bolata. Sedangkan ga anu maka siri papole na ilor ki agama ta pakasingi cara ta papole apalagi nareko anu salami mana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ini yang pertama. Ripatokong imatu resrimondrinna pung Allah Ta'ala arigo angkana degaga jarinna dua di mana degaga dua ajena. Yenaro menandro tuang kewe si mata padir ni ati bali bolana. Kemudian golongan yang kedua, yasyuruna min kuburihim ala surati kal khanazir. Ribatopong imatu resrimonrina pung Allah Ta'ala iya rotapana papada bawi. Nah, tentu biasa kita bawi Pak ya. Nyari kuang kato papada tapana bawi akhirnya matu resrimonrina irita. Niga to yero yenartu haulai an salatihim sahun. To ang kewe tak kalupa rilalana sempajana. Ainar perlirsan agar ya tak kalupa rilalana sempajangi. Nah sabat to ang kewe tak kalupa rilalana sempajang ripatok pengimatu papada tapana bawi. Berarti nariko tak kalupa rilalana sempajang api bukmi sempajangi. Sedangkan kan api bukmi sempajangi tapi tak kalupa ki ipat tapa bawi ki apalagi nariko di mana to mas sempajang. Tentu ya wana po bawi nunrut. Aga ya setakalupa rila sampaja na ramping yang diguruta ada dua penafsiran. Pada tuan rampe pung Allah Ta'ala rila kurang melebih dalam surah Al-Maun. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Riasanya takalupa rila na sampajange yang pertama orang yang lalai dalam waktu salat. Misalnya tujuh ke darai, tujuh ke galunge, tujuh ke kantoro tapi ni waktu sampajange di makada kiwaci napi. Isi ditomu ni jama-jamaku. Pura si matur jama-jamanan sa cinapi kamu pasti di melu jama. Pura si matur sa cinapi de toko baja watui. Tarumiolo akhirnya tarumiolo nalabo watu sempajange paca pura watu menina sempajang. Bangsana ye orang yang melalaikan waktu salat. Sama ni waktu sempajange na ye kalina tomonnya de na melo mas sempajang. Kemudian pengertian yang kedua riasanya tak kalubar dalam sempajang. Ya nariku to ang kewe si mata capa-capai ang kangenna sempajange rilalena watuna atau tungeta. Misalnya, ang katau di nasempaja nasaba iya pa namelo mas sempaja nariku nisengilisan na. Ya, mega to paham apa kor tarik apa kor. Karena saya nasan lino jaji, kita cupu kita cenga na jaji lino lolo lisa. Padahal ya pun Allah Ta'ala pancaji lino lolo lisa namun dia na cupu dia na cenga. Cukup mengatakan pun fayakun, maka itu dunia dan seluruh isinya sudah jadi.
Oleh karena itu tak kalupa dengan sampajangnya ayena matu ripatokko dia sori monrina pung Allah Ta'ala arigo angkana dega ero tapana papada witapana bawiwi. Kemudian yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, ripatokko manandro pole rikuburuna arigo angkana riwerengi lasa oli ripung Allah Ta'ala. Ayero lasa olina nariko mak depe tawe dega ga mule mak depe na taro ja bau na yero olina. Niga yero nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haula'il ana sabun. Tuan kewe sompawi berhala watuna tuor lebuk nalino. Tuan kewe mapak duar secara janna pungala ta'ala. Tuan kewe jok kari kuburu ne ye kana suro to matewe melongi doang. Ambil to tiro anak dara kalolo jok kari kuburu masyarakat kubur asa jok kari kineneta melo doang. Aga na padangi kubur na kada nenek telo doangi kan nasaba mitan aje monrolino na dega aga madutei kai. Ya. Padahal tu matewe dena galala melo doang ki meni melo doangan ni. Dena galala melo doangan. Yari ka jokka ri po ngaju-kajung maka kada po kaju-kajung. Iko mitu nasabari mulu pola da kowida jokka na masong pekiko. Ya, termasuk tu mega terjadi dari lalu residi jembatan maka biar telo. Nah, biasa atau permakutan semaga na ya paustas hukumna iya sopiri oto ka nang kapula la koroti wola asal lalau ka koro mesti lepakan asa bangka to maka biar telo maka iko tamato ya na sabab ini di ngoli pangotomu di nakabia telo tahu abatuan ada magi nakabia telo na sabana yakini maka engka makuasa salai pungala taala ya yemo beneng engka koro to miskir sa depena jembatange na nalepa mawerengi talo untuk nanrewi sekedar untuk makanan dia merigaga. Tapi tentu hal yang dilakukan orang-orang seperti itu engka mi keyakinan na lain sehingga napego ibasa na yero. Benengi degaga pungala taala bawang tentu dia napakur. Dituang kewe sompa berhala, sompa jukaju, sompa bulu, sompa di lain Allah Subhanahu wa taala. Ayana matu ripatokong ngera serumundina pungala taala. Arigo engkana engkawi riwere lasa oli ripung Allah Ta'ala ade gaga to mulim me mau yarbauna lasanar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, ribatokong manandro yahsyuruna min kuburihim. Ribatokong pole rikuburuna rigo engkana butunihim mislal jabal. Iyaro babuana papade buluke. Ya, babuana papade buluke. Idi na bawa nariko to mita to matampu maka lale tu joko-jokan. Atau kaidi na sendiri nariko megalata yande na tapaminri babuay malupo maka laling irita. Apalagi nariko ye matue ripatok pengire sermonri na pungala taala ayyaro babuana papada bulu rupona. Dena nule joken sa papada bulu. Kemudian iyaro babuana pannowi nasaba ulat na niya balibon. Ni gaya ripatok pemenanro ye narato angkewe si matatahang sekena ngade na pasti seket na riguang kana engka warampara na punai. Jadi pak na riguang keseketa tapasu memang ni magati. Asal na rabi ni waktu ni pastu seket sanisap ganna ni wadi ripasu pastu magati na sabah magay ajak kama na manca jibali matu. Yan na rampe pung Allah Ta'ala walladina yaknizuna zahaba wal fidda. Tuang kebe mapunay ulawan na niya salaka la yumtikunaha fi sabilillah nadena na fakeguna ri anu na kuriyo pung Allah Ta'ala batuan na ada dena pasusakan na pabashirhum bi azabin alim pacak dioriyo menandro na sabab pacalan na pung Allah Ta'ala. Inilah golongan yang keempat tuang kewet tahang seken na sabayir ini umat Islam di Indonesia dua tuh kewajibata. Pertama membayar zakat, yang kedua membayar pajak. Jadi pajak wajib itu risesena pemerintah. Nah sabab makanya pung Allah Ta'ala atiullah atas pakuri pung Allah Ta'ala wa atiur rasulah nanni atap pakori serona pung Allah Ta'ala wa ulil amri minkum nanni atap pakori to ma perintaiwi. Jenare ko na surah ki pak desa bayar pajak wajah to magati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting ipakasingi reken na ro seketa. Sabau pa na dina makating ayana maturi patokong rasari mondina pung Allah Ta'ala arigon kana iro babuana papada wi bulue nanni ya babuana panno wi balipon ibawa ulet. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, ribatopang manandro pole rikuburuna rigo angkana iro ajena monriase na iya uluna monriawe batuan ada ipati bali uluna tiba ajena. Niga yaro nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ayena ro manandro to ang kewe tuor lebo na tanewe angka pegoi riasangi apa ngadingan. Ya, pegoi apa ngadingan angka na binina ati sapa mo paling. Ya. Tiga ya zina. Maka dia pun Allah Ta'ala la takrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Nah itu namanya garupa tawe, na sabak de na puas anu angkewe riwereng ri pun Allah Ta'ala engke sappa makung releng rigo engkana engka anu halal ribolana. Ayena matu na ita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tunai pamiraja engkar rupa tau ri pasadiangan daging mamata nama kebung dan ni yang katoi pasadiangan ni daging manasu nama kasing na ye ka iro daging mamatewe nama kebun si mata nafile na sabah mage iro perumpamaan na sa malaikat Jibril to ang kewe si mata mapangadi watuna tuor lebokna ye tanaiwe. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam, ye naritui patokon manandro poler kuburuna arigo angkana mabolo kepurupana. Kemudian iya romatan nama kudarai dan niya babuana pennoati polir naka pacalanna pengalatan. Ni gaya ro nasa nabita ya naroto ang kewe si mata manre waramparanna anak biu-biwewe. Agaya sa anak biu-biu to ang kewe mati tomatuanna kemudian engka waramparan na palengaki neidi isurok kalola wiyarna waramparanna na ye kedeni ale arigo angkana idi mi putawa manang mi idi mi manre manang mi na deni were hakna ang kewe anak bibiwe aidi na termasuk manrewi waramparana anak bibiwe patokko ki matur sermonrina pung Allah Taala mabolo kepu itapata makudara matata na nia bebuata penuh agi boleh raka pacalanna pung Allah Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, insyaallah subuh disambungi. Nasabah 12 golongan ini akan dibangkitkan di padang mahsyar hanya satu yang selamat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.